ibalungil sil se agiwal menga sulem program bos peden mot makal niya uk temera kausisak program. Mal diwai program na program margit. Ang artikel ko host programa ora idung Joel Toribiong ma artikel long time contributor ra program Mr. Halwa Wilter. Ngiltara contributor kada nga program ya lemeng men di men mention lagi. Magi mal menga suli Mr. Wilter and diwai gelbek kal program ki mutial tolgoyong ngul maskaw makada mam ali program marakaul program margit nga sel giya huktak pigaw ilal balsel. Kada wagi ungi mo so isa po. Kaman sila ang kambes. Ngakal ko elangak mo masawa na rolela at ora organization na government ma a responsibility ra ikan ministry wasi. Ngola dia kalsan mangalinga obligation ni mangalam do ngelos ngaral ministry responsible ang ngaral program la government ng komla mo to albrisya for mga mergong envi agumdaswe lang akmloren social program tal symposium mulgirela economic development terwelaw etumlotat sa togora pension ma a social security mangora soal talgibel الموريسي يجيب البروجرام الترجيب اللي بيكسبلين را اغو كل سويغ اغو مسرنجي اولين مويسر الالمال اتيتو على رولي لا فاندينغ رني جيدا لوريول تلاين مسموكرني من ديابول كولابس سي جيدا تيجيلا مينستير نيراي متوني ulak mlo mdalia ngira am le golar nga kala kasus es kana lo se kalel sabe mal mesel meeting Ay si. So ka ome le ngania programa SS ma pension al gibom discussion ni agum daswe ka mal interested ni masum sabe mal me mo ngilomi makola dilo ni la senga ko ya invite ma dia kumel mo tiang open ma public mo so oy makil ngay mga sivakay siwek ra Yokohama the Bora meeting magim lekay siwek sila tutaw margohemo hindi ko mesra agenda ay geman lo last makola mirara langara tendo yak mirara nanya tribal so mal hospital makmlong margo marabligel mutul me chodok me tira margi makmlong ya chance na ano mendisokan mo sumokla bebira tol pidusel el tola gabunel asia a minister matulung ngulmesa ngala report malumeng din golamlo wayal dulo aseng ngaka amle uleng moria social security program abelaw mga kumda sila. Yang tim nakal matulong le administrator ra SS. Oo, amulo ay Mr. Tul. Oh, sira open ra pro kapani. Mo ay siya, margon di ang gira ko am lumalgo seguido to lo asay. Matangi ba to ko roller maltang mo nga sabil. Makadili lugan di sira ending wasay. Ang corazon mamarumeng sa uldo swem ligil maul makmo. Ay si. Ang mga ay kaya tilul wasay tianga actually tiang a program na Congress of Micronesia sige am legoton malitya ang gloria social security raigal belu rogui FAS country sa FSM ma martial ma saibal ma abelaw eseral toda al Northern Mariana sa saibal moroy del Moraga Manuel en ilaw duder la social security sel alangalela igal le titi etuoban. Enya momode la igel fan del guklingle la igel contribution al adra igal guknomode el blu. Marcial ma FSM magid. Masel al bol kay lider beklat. Tirgil mlora bolabe ma al mlora igal blu ra FSM ma Marcial ma belaw.
Engagam lorsel office mlok close ra titi government. Transition office mla saibal. Yak no director sa igir. Movement. Bimlamuk director ak no rolo bangela Big Hapson. Yak movement tiale dul flora WTC shopping center. Same nani office ng mamani. El Molmutra 1994 será bod independente Joel en amle close el office. Ese el time en Loringa y el ludo del medel ludo ese es el contribution rai kalblu en vi sai balam le control. Melae ya ada office rai commissioner di lulu asei. Recordas mal plakataklo asentela ludo da contribution a garal belu mengekor kami egomo administra program rumi agi transfer a fund legom authority meseigide ngia guk pelaru lial ril mektia atial guk officer gi emergonga udo dami metrilul mo aisei el mi moría de riela galudo mungana ul mulaisi na amle contribution el tirgel bukada na brigel te titi headquarters employee ngana digam lonia balance ringi akme del 300,000 na gumbas ya belam lo last al maudu del gidam lo last al approve la gampa mesei gidel transition period planning ya gilil siama biel mera officer Vistador Velolo assim a legislature Velolo girel gongei el mai galudo del darngela titi el egor Velolo le gamiam lo last el tuo e ablingi al veclada na mai ga valen san mede mangirel el egor gamiu en vinda sam dicendo le bon como Lucia Mabiel accepta ikan mara egor de me voy a seguida samaya kami minta bela dimlagal tega sel adventis gilo ni lai galudo den dira gal mlehel per program di dimla mai men viwai al golam lon mol oitre awul mumna isei a interior melus melnga sil time manga mabi kapsona el wasem close igir logul account al mola le gamle authorize issue chega titi close igir account return el federal fund el molabar el alulgio a professional congress el mera interior magimnal mora US Treasury en vi dodra SS maudodra angar trust fund da undas gira paspei ma beber a fund el health insurance a kitim dira gimla lola en mudu dira are employees in the government mang aran dilala Congress of Micronesia sel milia SS igal belu and the uriura bela dilali and thereafter alura SS el time asi ndiagal sebela government lolangas a benefit malu yang contribution al alam lau retire al sugu mandial no actuary report tirgel anal every year attributal ludo otherwise lo hacen balance ngani excess ni marang en subi ugulo na sai di gira nimla follow sig report kung tim lagi del mulu alalo I calcola $50 increase. Mlamo maguklude alalo si al suguma abi imam lama din ya subem malaya ese selgau asumum na retire mo malaya ese selabi lengul en dice a gugulum togol sel ula au alel le alel en wase kau mabim o ayoel mabila vidul contribute Dari blend imol family contribution. Vidul kilteru a separate lit ngania program ni. Mong didak tau du de la subteru luror. Nga o melora private en dinga SS. Manya ora government ngania SS. Malu betul government teru
Mendia ay galu dudel ngel bilang morgue. Ngel mongela maul tililu tul mori bursalla ada mongresir ila gundas elir lim tul mutar adan mokal. El alo sadan ngise ngwal dulu ase. Aul la brok tal fan kada pera adal. El mlama dar rile tira mlada abul. Msegona tilgib el telo del lomsodel el maral da abul. Entitlement trabil mlama de gausel obil el madatar gamido ga asum asetri. Why say? Habla mobli merama utma moklok. Masay sa Masay sa ngimong morgaw. Hindi ka alwala ka balmen. Hindi ka alwala buhay. Say, gila ulak mo tilgib. Hindi mo nakasawal man mo kumakain. Gila president tilgib mo ang orodil mo. Yung chimnak leo mak. Hindi nga ka manalom dalo say. Ay kalgul ko na ulit tal. Tukora SS kambi. Nga ka omdalo asing girilo lang asapit ay gel beneficiary payment. Talmor tirigel el mangario bubi. Et tirigel guk tiakal san mal. Abu la ungil. Tirigil lol. Palen sengim loral mon mokay ugir. Maul masira algo musel $50 maska. E ako na mga tol pilo asing. Bay soakal. El masamong mga pebilar adaleng dimlaka. San Marcos Preto. Niya ala tilaw daw ni nga om basura ataba sulu fair to. Adili kal tara uling mle prokotal SS ma pension. Ay gel nga la al gilel mrula adal administre kal program adimla al follow. Mara adal all bill di mo rula la lo se bastria $50. Dia kan me actually lo asen sab el tertoy aulak mo malgoy lo asen asahad ma aguk sabeda aga rosul toy matan soadal lo ngase kletana mo bulara endi la kan sabeda dia kal gila lo ngase klebo dole ngawdo dia guk na mo malsa realmente seguida kwadi mun mese al mutal tang ay gel ni lo asen Abebir ulat talmalela ikaltablo el fund, the misuse of fund. Le abord ay galudo da Guillermo investment. El agumes en área el dirul maudodon sa India, tale National Development Bank o el logong mo el museo Alisa Usin, al ubeng mrula business pro. Daw nga may get tumle return, tumle payback ang biya. Gigil do dra pension $1 million tanan. Oo, mga niya udo dra. Niya ma SS trillion nga 5 million. Oo, ang magsak mong kaya. Oo, ma at udo dra. El agumes en nga niya news el wasit tumle sweet sa 30,000 al mora kale sanctuary. Nung nung sa kaskali. May kaigilan na kalgilil tuwa da selfan. E ay gengal ala labor da SS luwasay, tiyan ala kalgilil luwasay. Maradol olbila di mo siya payment. E tira da kal lomes ni kmutian sa melan diya e mo start al drawing al investment. May kang awol na to project, tingal ang project. Tasum lo sing mangarabang na amin nga legal stocks na interest mang kita malas ngim niya wal balance ngim last Hindi kaya ikaludaw dulu top del mong hindi mla kadulo siya ko mong e margo kaya sulabang kala interest ni. gila la isending daw ngayon ay kan nga report ng ya ulak pa Hindi kan ka awareness nga kapal masama. say Ano $5 million tilo ang NDP. why say SS au tubdi transfer de til mo kaya. Pero kasi laba mo tungol investor ngira local economy. Kung siya gid lutas lo sa investor local economy di o investor dia ka income ringil economy mo dia ka kya sapra di way ka robot to dia ka subir kya sapra. Dia nga dia lang nga niya tila presidente el Levilli era tutta c'era lungo nga alwasi ma lungo la lungo ni to indi bagi mla salmo blo taklo asi
gile del kumurada na marigelo así como malu togan al samsam matial torak kul soldar ngomiwa dia tial almos kama mal ke kali lutu mes kama vira udo e tia de algora olngila como mes kama tia olngil tial lo ngar tial belar gomiu men dia al free toy mang malgol ay se mi muase mulas kabago se gila Akala di ko kaya ko na si Posyo Montero. Mga ra enser ra ikal problem blam do. Kama magidire ka di mo dia kautuda marani sa 5 years. Kamarulia. Another plan. Kamarulia plan and being yaksal mo yung yaksal. Sel actually kan narse nga kam kitla sel da para tokora finance may kang Army. etam tamso de kita lo mes ra kora pa bier follow Hindi ako mle ungil hindi siya igile igal information al projected al mora screen Ada siguro. blurry menjakat sabi el maka ubat tak kamera kam sel bata slide ako kore ngun ko sa sige sumber ngil me e manguy ngil wal wal ko Mendia ka enser. Ngwal dulu asal kerja como malas mo. adi kaya kita presentation ra SS cell panel long wal kora represent tamlet tablol leng apparently mlarnya kora workshop ngarang clear liga igidel tablol group pamle involve mangale wal kora group A ma group B tirga nga didyul ne come up with awle mokta kertiang kasi kada magara also bertial kada stop bertial ngal sa sela udaw matial unfunded emergo e bukom ku kertial investment nest egg mang tiay gidel lurio ram loay sei gidi ang amlarsiam le minister metu lama ging Everville ma SS administrator like tul tamlo present ay gal ku each group pamlo present ay gal ku ngarngil area arwa kasi ulgum to propose a contribution rate ngalir proposal ngil mo all time kada pa 1% ma 10% mga di sel wala ko na compromise sa mga grupo kasi 9% ta contribution ra lagi kita haras sa 1% mo SS ulgum tia mo to ko maala kada increase ra siya sa 7% mo 9% Lumbal ko si tiang negative. el mera adol contribute Meron contributor na las screw up ko dapat yal. hindi Ritaro le ko mol makukpo mo lang to lugo. di minister mo tula say ay kita blagat mo ko ra result tertial lureri al ngail modal sel mora minister of finance ngi ako mo mga doy sel molla al vol presenter ngin bol albira kalulaw Ada ma question na ka kasi. Mang dia ka un desfilo sa musika do derget dire ka bimam lagi na pagketergi. Lesel ko le do kasi kung may recipient mo como haraw di lang kadigang di. Ay garo good meeting lesel group A ma group B mga nga di o sikro le mo tok tina pagketergi nag mo tuni na siya. ay indir ko ay Hindi ko kasi dia ka ko ra kasi ko dili auto da idibit tekkeri mo nga. Auto dra transponder man. beto ka tilang tingil hindi adira ka tara important part tertial lulot mo ko kasi man mo dia ka lola ya subsidy ra government ang mo sabi tial el plan el dingi lo si sabi may ay lo si sabi mal hara Ini tiang malas subsidi na government. ay galom lang kamalmente Ay ay ga supplemental mga Negative betil lol top. oh era un mongkora mo diregal na kung kasi nakajak trust tilal mulgoni elang ara budget aguk mulgol wasi ay gadya kal giradel fan na kamalmente ay ka girel independent mga regele murutal pro Wise. ang girel wasi ngulmo wasi Mulo mo uling. Magugul tilo asi. Ngoy na time kami am logo tul motat sa investment talga algiri utat. Eto mo malgora la olbira. Da ko men se ngoy nga kambel. Matatat. RPPL nandas 11 RPPL nandas 12 La ong et piu. iya kita amna water time at tamlo deep into the investment Makwase se gidal time. Enyam le gidal ma da do ay kaltol. Limna algiri mo murut at yang
Momal sergider. Hindi ang tilal to kamar other all be set time. Ada bord tirkaya manager amin tirkaya ngariya. Ito ko birtir. Segida ulak mulgol masay. Hindi mo nakatartil Negidel gobi. segid egida mlo adadu. Gomeren ma itiale lang at kya maring tol dan subid ngumiro. Hindi ako kuha ni Malakoy sira about pandemic. Ako tulungan niya kami mintam no sikaw daw dili ka lola rin ako ketergit. El dimne tekker tir. Dimna ka tekker ade belaw roko. Tumadi uluriot tekker. Segi. El alam ada paano nga sa gal ko ulit rokoy. Bobodak kildibel. Ito may malagi na ako ketergit. Bak hindi ako gaya sa gal daw dra EDB mga lo art yang kami bola ka mudo. Leng ako mdaswa hindi klang ari kita lang mal meringan. Asunggal mo to lang na another 2%. Kaya wala mo matalo sulong to karana kay Dr. Brian. Siya ko na dito siya niya sige. Ya pension plan na magdala ka po touch. Hindi ang hindi mo nakal touch ni. Tumadak. Tidi blast ta presentation o siya ngarnya dual. Almutul imo to. Kaya imol pension plan ko na dimle ka campaign ni emergo mo ere pension plan tira mo presenta igalo rira. Dia mga nganga ako solution do the swego mo. Ako otir kumire lang. Lego kung may ringi lomdas lo asi ak mangira presidente mo mur da swego. Hindi alal bla bla merestal simposium mo gumes ng indiregal di ko ay en so al gukka di present tra urdas lo asi kada magarada funder tiyo. Then ako te kada man mo o ngilo mes ngilo asi. Tiang mang mal ngaralo uspe. Kada man mo belum tol hindi lo uspe audo del mortial ako. Mulai kal investment tong way say. En nasongos. Hindi na dal mo albang lagay dito. Kada makarado si audo del mo funder sil unfunded liability. Makarado si audo del PA beneficial ay gal benefits al mora beneficiaries. El diabo dorut ay nga investment. Emergong mangira tayo malbol. Lora ikana mirbelaw mosel pointel mla mokloa pay in rather pay out al benefit. Meaning kada change na sistema mo include la private sector. Mang mokloa base la adro malaudo. Mang morababa collection. Len private sector omotungin mokla collection. Dia kan necessary mokla payment tra private len dia kan retire di mereka nggak rosa late certi. Masih kita ulit to kasi muration nga age mo 65 lolo. Ako crowd swega kasi ginen smigaw do ako Kotol step pala agirel stabra SS mandiakal lutol motat sa ikaludo ng investment. Al sugo mangania shortfall na koleksyon margong ya olbila girel mo malasil sel ngasong ngalsa nga sel. Manggirel mo budget ngira bekrak dia kalau ruta investment. As long as siya polo ay invested fund and minus I get earn future years. Girel sa girel todo el moral la lo así. Modia como bomtat sa udo investment emergong at the same time adra borda musiga a unil investment source lo así. Magarane mo sabil may kaludo agukngod al role na kada mga gira tokal al basen tal giril olngil len dia unek tela ula lim na otek nguang ara rate la investment tel pandala wa dim na lo ko tiri len seni dim na lo oti nda ono ongeru kadal menga udo grabang kamal ube kadang ma al menga udo de da traspan el mal di tagad persel el unfunded liability modiak. Kadang mal mistril mong mora investment mong boost la income ng direct.
Marco mangil Kita logi marra. payment tergit. Rula payment tergidel di pera installment payment sel loan al 200 million ang tela. Dia era tial mo usaw dari dire kalungi le tara udaso. Maserver presentira mayo. Mandire kal ulgo mal toy mga sel gurang sa presentation. Ya do tuti endire kal address ay gider ro ko. Ilang maral mo mo kodir tial al farder mga. Marco Dito may malagi na bukit tergit. via Kasi kita question ra. Tamalan nila bakit tergidel dia al blagataklo asi tamalan nila retirees. Via of course ang bakit tergidel udo da afandar pablur bela udo del beklad. Ser dul malani ser la appropriate udo ng budget and ma segi. Elang ul min dia al sabel via la budget. Mara da budget asi tila via udo da mal makasail da al buray ay gider toy. Gider mora investment Pagora daswe tiok yu siya wasi. Proposal sel outcome sel visa sel outcome tiya gider kora na workshop tikale ala adra igang akto igam to tilang tingil indik tim sa sel contribution kora mal meket sa yang ne increase ra sel kal compromise am nonan wal ngasra ulum mo to yang mas 7% mo 9%. Okay. Now, ela se 100% ra chegargaw, 9% ra employee gaw. Mo 18%. 18%. Ela se gukti tokora SS, hindi ela se tokora pension plan, ela gukti masada ra government. Ese dia kal ngani proposal til mo langas ara abasen tra contribution. Ela dire kal wa mara government yang hitragaw double. Sir, esa sa maiga. Amo ra kabalmente sel mo check ra to mesa 22% ra. A check ra. SS ma pension ma tax ma HCF ay ga sel lo dakta ra ko nga 19 20 21%. 19%. most likely to either another 10. Margo nga ulgum to mo ruling sel program lo wasi mo migrate ra nga government mira pension and dire mo ugera flow deduction ra akmal ko sele el sumuk mo ay so way say gide sel uk mo ra balatics egale bola ka sa baril sel swallow niya leaders merguk ngagi tanggal baya mo sa daring nagmama say ngagi tanggal baya dal ganti mo se pagkang Esta si symposium tumi tama tu tingila ba to tumi tu Diling no se tingila ko se pagkang Okay, sulay Mr. Wilter por itu jago kadi. Oh, hindi ka. So ka subject na kadrutin mo ra to koral la. Oh, tama. Kora simbara ablurwe laura to kora justice. Last time kora me mention ringi mang. Lariya poster nga kara. A Facebook logel was wara. O siguro justice ra blur belo. Jumlah kay mula dro laban mo rin. Araw siya justice ang aniya so kalma tilma. Meder tilma dia kama. Arang arba blada dia kan mutaw tan ngari ulada mutaw. Ako dasweng set tra to il giri ra da beraun man mo kikri. Leng akil mutul morsel to ra election commission el mlo madengel wasit dia lo tautal la tom lo madengel wasit tol tautra wrong la ma aradra koro state tum madengay mo bisra attorney general mong madengay ma presidente mong madengay ma adro bira ko long tum madengay hindi ti mo madengay mo segil self mark simbari leng atara mutul tretar termelela la ay elia mo mara simbong uiwa simbong ra albuli simlo melmoto marijuana ra video simo manglangar ogi melta meltemo to marijuana ra video akum daswa la dia ka bulgul hindi ti brula isir lenta di lulu asi albuli sa gilil melmoto maudla dia komde maramalan manangal udla leng also kung makaparliamentary kita mla mo di focus ra di mesaka yalla adi ka tirak karingil ya ko mesa kita malmla abriu selo mol
Hindi Elis bada natop dra news ra abu bil menude kira hotel. At ko rala amal club gol la kada bodo kerki kringil imol bulu. Ekdam tamal. Le selbol almulom sandira omdit mergi. Sel salmo brada igagi del toy. O atoko ekonomi blamo de sam sa dunia de ringa tomal lam cloton mal mal dia kada mude. Ngaringa time el blur bela mal heavy bala tixri. Etira gilotto buia da sosibia obisra attorney general. Timil tu tiang arngite ndi tangarian Mr. Trim. Saya lam sila rendira adal malala. Bagumdas bakal menteri kita dia kalgirel di guardio mok peotor tial sistem tial justice. Le el all time en blur order tirgal ranger am la tego over tial government order. La tego over la justice order. Ma question na ako kasi ay kang sabel waise. Sabel de por giwara en nada uang mar adal giwala di closing giwala dia ka adal. Ay kang dia ka adal mesel wase ay kang magkakarel ang amal magkakarel to ko raw diswir. Hindi ko tawlo wase kang mal magklol to ko mora adal stal adal bela ora alam tir. Leng abalur bela dia kalsuya del lo spera government lo marabra. Magul. Omo marabra adeng kire men mele te mora madala kadakari masangan ko abulis senator ngarangin dil suko ko marabra ada kam na to mala violation na constitution belaw. Mangkiri ra adal mo mangail mo masawdatir. Kita bay dem kakarel ada kardi to mala kakarel talamal tam di imda mida mo ikidan mo kada. Simbayar ngiling sel gotul swakal tokoy malura sel bela volta sularo. Suma sel al tokora belo le gambes. Ay gadi gudak takro wiling. Ngakangal ke ka milara tablol gamtuk. Mulu restaurant de etemel na ga malu wila patangil gamtuk mang maar. Ya buli sam lam dat metri. Tadi milara temol miangal ke ngul mo os marira bla karbus. Ya buli sel temal talamal. Iti di ada tu rata ngoli rot tadi. Ya marra der bela o waise kidel waseng waise. Omom dasu ar dengare ngat respect der kidel tial da tu tong ta tu ni. Ya kuntas me gamra to kol gidir ar marra der kidel mo kor gikleng. Al sumar bekel bela mora Facebook de gatati lomra justice. Sal mardi. En girela imol close symposium rablu bela ora mo tiak lan. Del sum oror angod alul bangi wala angod alul mangaram lunga angod alul manational government angod alul Dia bay mo niya symposium na to wala tiks. ngois giden dia ka ngar letra igang inda abel victim ra RCC ya government ngar alsel agire la government musaba akrar mi ituut Hindi ang girela majority protect ra integrity ra minority. Hindi girela majority rol der mem ra minority. Ya kung das tiam la bitok lamang arang arbab akmal de gyal mude. Kita ay ka orang sa rogoy. Ta ngam nal tomli ta mo sablo ta tomal do dra government. Everything. Ya bol. Ya boda do kasi. Ondi agim la do El altamen taura ablur oror. Marbek clara mangul ra taur leng. Kita adar belam ko tumengel wasya. Abe kluba ka akloy. Hindi kalgina del magalubus ngil toy. Madi kalgina del maleb, madi kalgina del magaraleng. Tiang imora tangal tial government. El dia kaleng alakar tial imora tangal tial government. Kung kasi kita mal giri adar belo rogun mo. O kurgi kringil was sel ngar olbira kalulaw dum da re tokol girel ang idilaat di kal sabi emel bude emralla ke immune tokol to bra ngare se yaklisi ngar sel olbira kalulaw Speech and debate. ma freedom ngar sila protected by your responsibility
Misal ngara makati egel mo saw na mga nga diakal sa beedel. Din diakal sa beedel anggal may milsingkam, anggal mo milsingkam. Once they got a crossover, yar mereder gida mum titulo geder gidelen. Motora balatik. Kung sige. Tumo simbay was yak portia kali krep tertiang yak portia kali krep tertiang. Yung adres yung kan diakam krep tertiang adres tahu mungkin ngar sinungin ka. Kung yung akti ngar sige dalal dadu lek mal simbar at ko justice ra blur belaw. Alora el mol mora imori ar soldado. Le comienza soldado marco. Le hagan hablar a Cuamra 60s mas 70s. 1970s mga. Mloringar sa arbulis ra soldado lo may sira Cuam. El gukti pulis el tigay del soldado. El asel gumes ra blur nga dia gukti pulis ra nga batal. El gukti soldado ra blur or mong. A crime or not necessarily crime league. Ya kung das se gidel uniform a definition ra la gidel misdemeanor felony maral morba. Hindi ako karabitang so is man. Ako di nga sige dileng wilter ka makambes dileng ako das yung gidel all town des better ngi lalak do all town des better ngi. Atel mala di maral met murgul. Mardang ring ra di maral mo du lo betriya. Kam ako di mo di Kam kora hukpong Mr. Wilter. Yang nga ka, ito kan mal, ang mga konstitusyon ng maral, hindi ka jirel nga rin niya, moda minay tayo tablol, tokoy luabol, waya albol, niya ka makasigur ni, malu ka palo. In other words, hindi ka sabela, a traditional system lo say. Ada mga democratic government na gilid ko ano mo vice versa hindi rin at sabela sila nga kasi sila say ay got the blood to boy adong ulo to hindi ka gilid atara a branch mo mga dito kay Diyan dalir madi ka mga sangasil. Sila to ra sila gempo. Sige maulak ko say manangan niya Bityang mlamot teran do sa niya ada di kabul lulung lilo sila mga Diyan sel simbar ni kambes. Arungura tel government bela dia kal domda suwa setya al ako ra kerel mutil mon dia kal setiro mon dia kal mungut domda suwa set ay la mal di tangal medelik len bukti kingira tangal inga. Dia malu bang Tiragang lecture atau olbira kula mar adra olbira kula tiragal guk adra government tratti al selbari oy gai giden kita dermeng wrong settir laul du swira gai giden togam la len tira ma ko tol taul du swira kita adra bulu o mesra semtiang le era andia que me la ngarra warmut tira ja ko la se tirang diugira rang rir togam dia Atuta yak mora amdanya klora hospital ra akwarte. Yak mongari imol adam la programli lengka ka mlagi olger nga makmaral mo. Yung mo si olen tirgay git. Nga oreng sa rasyo ra asado. El masado ng gol sales ko gira Malaysia al melu takat tirgel. Lokya ge lui matar tira talaman laba bilingit. Tekal ngog girin me urior belawe. Mergo di belakal rung lah papilingir ketmok nam to orgo di asko ki ela tigal ada ko seta tangar ke la ding wasai tirgai ki engati omit raptul meral kasi baru wasai tirgai ki ngarma plaf ngarma plaf dia sa bisa ini ala kan ngarma plaf man dia kan di already tirgang am labil tau sura kai ki ulgum tirgai ki ngarma plaf kita ta ma metto dem tas modi tial to engkar ada rablu no okram la dia kalau reng serngi elo telak kerti awal mang important tergi dorong sa street tergal Way seleng ela tilak ra igel la lol top dara skogi ma obo masara skogi mangara hindi kan sibel makita pa bilingan may masara skogi milgra adal makita magkalala nga riyan artial dilun subel ma instead na di Moricel Aberdile dolo mo tumargi imkiti tirwa si tingang kalala nga riyan tirang dak mulme sa kau kumilgram mo mas artial skogi len
Hindi kasi el dia ka ba bilang memang mas tiyan skogi. Asi ako with I see. laban sila Okay, imol I see. passenger. Ako mlas wa kapal men terbela dia kal se del gua dia kasi. Deport tira. Dia. Giti tileng ali tirga mlara Cambodia, me tirga me se me de la chica. Tamla ramaka hindi tamla raskogi rakam. Tamla charter raskogi rambo ya. Ang wai se me de la chica ngas skogil mem. Adal dia ka ba bilang sen mas sen skogi. Yes, charter, tangaram na charter yung kumbali lang karang, tirga kita ginin mo din. Aktisin ba niya algo through to dir mga semoy. Hindi sa igit process base. Tirga gini. Era tiraga suko man dimla ka incomplete pa bilingir. Dimla ka rala ka mental el mlo chaigal pa bilingir. Raw era ro nga sa tiras ko gilmay. Alo ben sel skogi am ngar alel hindi. Lesa skogi sumo mula ke me to bal sa mal maringal plan. Len sukum ka charter si skogi ro. I see. Tamle charter si skogi. That's a question number. That should be a question number 1. Tiang ngaral ngo bari tamle charter tiang. Yas bel charter ngi ngal tigel mo mas angara charter flight ngi rula babinire mo mas. Mas skogi swel di takartir. Di sel lemet al adam engaw ya kriyon. E omdun dia ko dengay. E gumil ka na mo atang kal dia mo dengay pabilangil la. Ato ko na la mal import. Tilga teman negeri meuro. Etiel atato ko say. Employee. Tablet lu ma te lol te da te bertir malungil kalmak raba bilingir misal alamay. Etidim lel mora restricted marwat awlu le tetop del mora igel. Envitrigel rest la 21 incomplete malu andia al gotto dio ba a letter of invitation el meureo. Sang sige tamle imbay. Tanggal belum usra ba ver sa hindi ya di tatagli lo say. Hindi ka sa pera belum dim sa bigis lu siya ba bilgal ang invite ra antel mergo mo bigil mo basas ko. Ay gila ako das when termalela maklol termalela lang. It's a conspiracy. Ang taadel muy wala asabil matigat til ay gidileng. Tilabo dangalil process. Ila andur ba siya mo dangalil process. Also kung for example ngari ang alga kala adra huiri. I see. Ngari ya brother ngil ngara huiri ping yang arti. En si el ngal invite ringi. Ngari ya bel kieri tirga seguk tirga protector adri. I see. Invite ringi may o me gadori days. Elo me process aba. Process aba bilingel mangdi rula aba bilingel rogun mong mas raskogil aba invitation na marokoy. Hindi tial invite ra imol blue. El charter flight akong daswa. Akti simbara to lang ka malyak simbara anak simbara. Alla abol longra ringyar bagay. Idi kal losof akran mito. Sila imoto simbari. Kako klegor ka Mr. Wilter. Mal giredan. Leiga ani lambi gidam na moksel gidam. Kadar mura alla e dia ka follow. Politics sa ulit di leta igal to mo. Mandi sel dubo ay ga gidal to ay gidam sa do yala ni mrel. Ukim na hindi ka din lure. Mo malay ngigil da gidal malay matamman. Aul mangila ka nga ara malgol wasi. Tilga ul dal soril go cliff trabul. Already nga niya aroli ringi menjal sorry. Jadi kalau ngar orang itu nggak malu kata. Tengarnya ma illegal, opte memang tutak. Marangarnya ma illegal, edi mas itu tuktis modi mom eri. Saya gitu ya, esel lo ay saya gitu ya. Tial sistema amguruli saya gitu teretail. El momadalam en mongarngi rabek ale la kabelmenta. Misai kita apa itu bagi kerni. Ay kita apa gira la lecha al mira lulau. Atsu mangaria oversight Ay kita gira ba mal subject ra material ra oversight hiri. Ada di charge ngarap to number terluman deteriorate. Leng gira del megi titil molma matsu mangaria ngal sa la malu bangarang ya adal dimlakal kat maklangar alel ya all biya kula o giwa gay kita mo sumukil mo el suman kan takat sebel tial telamal la mo cancer ngora
asel mutul avyel di imong e utulat tal. So mang di imol makito tretal nga rakabalmente at ereng ngom goro limu morar bebil ma ajak do gadi. Ela sil toera ese es el duro hace temrura alla tribune ni la un sesen mom da se ngadim la dul moy ngala nya muro Dia minister matul adilo say gidal outcome raw reri alngal mom sa Minister of Finance. Enya mo be say gide margo mo mga duy baralla al bolo Mr. Adra. Di sel lo say ngoy ngarang al mol ngarang am kat pokol say gidal bolo das ngol bira ulaw di blak do lo say ngari at timeline ni. se giva Hindi wala akaba sa sang mare adalang ela trigar ela nga address ra. Trigagit tial ela akmil sa bid announcement. Lo pension plan Oktober rengi lo sigral akong balil momgat mok rastari. Makwadi om tablo asi tiay gidal bil announcement momgat mok tiay gidal lom subel a pension plan. Mong lasi iluk mo bay sirngi akut maklia ala. Hindi nga ka man mo masa mo urti lagi dari bukto ko ang pension plan. Leng ay kalom subang siyensa o ura ay kalom subal mlaringi limek kito lom sub ko leng dia kal ay kalom sub ay kap toklo do gam oitri. dia nga man le so lo gen lo ase sibilo ay silo bim la to la pension au algo gerti lo ase sibilo ay lo se ngam bim la implement sil el dinilu Dia sa nga katalgibel ko rasini kala may na kal gires kano subel ko asi. Era seraw alela tiket makli om su. Sige dala miliman study. Emro ko dia kal lo to take recommendation ni. E ubala tixer ni. Leng au plania so hiro ubala tixer ni ta silbagil mo roy de mergo tira amro ni. El mol mera digyar mugtel excuse tiro sa kadam kana. Mato sa halaw tiro on study. Mela sewa di loval quasi excuse tiro di. Ai sila say mela labor lito na study and is this the study that they will then go ahead and implement the recommendation from the study? Alubin. Mo supira ay adi ro do. dia le tira la dra ay bibim ma USDA me pilgan bim la giril me muru tegi to Tetrigam la mo Yeah. advisor. Tidak ako masa tidak kami part of tial process mle help ako ra mle facilitate tial process SS tial ko ra mlaringil ra ako ra wala SS. Asel dangat lagi dak mo odo bagi complementary velora bolo sa der tial sugar. Tial sugar sera lotto bidi or te dilu wasi omo de kera PPUC ma PWSC. Mal mo wir lagi dinang mo kaya management mo ya suya bro belo. Se tiya gidra bol subsidize seringi olbira kalulaw no reol ben mutrela. Mendim la katal bol meral to ko gida na di de ke mora a solar. Mendi ko dino si Excel solar ng arger. Mukudo ko uro solar nga gida. Namo dia katara time ang aramong ngariya da dul melo asya tial tokor o menget tial fishing industry. Sel obora FAA ya revenue nga dori $7 million a year. Was gidro ur. Ay kita bela lam na mo dia kay kita ni. Dia kakar ngel udil ngara. Ano lagi da mil godi ra tokor o menget. Siya may source of revenue. Kung mo tuy ra tokor aklakan ko da. Siya ailan dia kalgini man malbak lang magulo makadamla mo din for a while. Mong kedingan ay gay lo msu we meling audo de ara ngabar to miskita audo de imla mo dia kakar ngel tial dulu. Siguro sa alda dure lang tan arte. Kaba Mr. Victor. dia nga 20 more minutes. Oh, okay. Ya. Kita malungila temet. oh Adire katara lulsa darngira tial symposium. At malsa darngi Mr. Victor ko sa time makamlame. Tamal sa darngi a president tamle sign ralla. El sele
budget siya ngarakil budget management framework, fiscal management framework. Ako mdas nga fiscal policy management framework. Okay. Ese wal really tial process ra a budget el mul moral la meng sabi el saya itu understanding nga karing el ang girel nga niya para fiscal strategy 4-year fiscal strategy. Pagkatapos makut let's just sumabi sa government tame may emergo rulia 4-year fiscal strategy tir ese kita agora bolos per mo base sernya mamut mokra budget tir elang katangal say aktral rigola igal ngani egut makla budget emergo sel ya sa budget presidente ok mokut maklia State of the Republic Address es el State of the Republic Address awal direct el vol performance report maganda masih ada lobat tiap fiscal State of the Republic Address el match tiap el fiscal strategy emergo ya after State of the Republic Address el torna budget call ya budget call of course kata matangalil mga direct kata wal ko ra connected ay karo ko mga budget call ang sa emro mesengira sel speech sa presidente bago makut la presida budget call wal kora sumum lari akti tu laureor ngal sang laureor wal BS kora policy initiatives emer ko kla budget mo segi da wal kora wal exist lang di lang kato ko di fire ni mong moral la segi ta Siyang kora bekil debeng mga dali la ruba kalwas yang girel way. may bit talam laro sa tam laro Biar sa standard. standard ay Dia kata esperal lang. Standar na lang. Brula to. Mlewa ise ito sulbi. Ito sulbi ala. Elang ito ako na mention nyo kasi. Pero yo era sila di. Hindi akala AVV. Siyang 6 story 2 okay kita di mo tayo lasa per minute sa temit kada muska matu may say mo Nandiyan nga kabiso kalwa say. Tial tokora SS, matora pensyon, ang malgire del mo urbang arangil beklab, including regidol malay, malubet agarabdum. Letirgal politicians regida ul matamo malay ge 50 dala mga. Tumodur regidol mo manyato malatik sa mula si kami na muspe aulak mulgo lasi gire del mo gorgikle elang tumulgo ra on sekla minimum wage kami momda susi endi tal budget tiro sen arngira tal budget 22 okay minimum wage ya saya dir ka proposal ngar olbi magamosa malnut tang tal tola pension na ya gumis ni nimla ang arsis mai ka patol toy esel bololura budget envia al trok roti del pansilo así au un morgue metro ka tiger bet toy mergong erulia program study ara Brooklyn Franklin moy tay ay garo aulak wasing angora na giren mornia al dura between adra bulu mara adan mutikai gara adra bulu aku nasu segila ang roller kada mo tergido suwa lagi a roller distribution ra do maluben appropriation ra do tiari da ma economic suppression mam le ungil girel tilay na giren lo si ela dikir ngasi tergibel el gumar ni toya nsana udodra turist ni da no smok na gel wala ningel angena buira margeo margol lo asen guada al smok la igal sai tutwa yung tungwam le amoy tumangu wa dia ana de rots dia ga maintenance program al okay sulay Mr. Wilte awar itu Dia kakti kura so kalwas ya bruro ora. Kan nombre longel bruro yang mamotrok kalwas ya. Arudim amla mangilten mo. Pesel ka benora bruro makatakan congratulate ni. namo mal account gel
lemnya Singir kasus. ro ya susulog terkok tulka rudi ba amno ka benor. Tirgel team mo legislator oreora etlar sa nga Milan Isaac, Jason Nolan, Mary Anderson, Elsa Oas, ma Kionori Telams. Amerin Anderson dal Ngalgala kyo si Anderson. dal redil. Jadi, kagel mengal gra PPA, ngoro birak lulaw. Congratulations on more tirgay. Disil mal kora mga sireng tewidra kamle predictor terung. Waseng la terung optei. Mo change. Mo chen salu with 7. Ngar ka samle chen samyun samle chen sangar be da bes. Madala iya retain ngorong la dio sisiu mai gelaw. Kaya ibu ko lam le chen sama ngar bilang le chen sama ngar ka so lam. Ngar mabis. Ngar mabis hindi kay ibu la direct dim le kin. Tidim le for ke 7 na. Es el todo la registration di Miloy. Siri Miloid. Mangdi بالقولة أشياء الألبرال ميلا ورقة بإسر الداس. بإسر الداس هو مسوي سورة سيلا قبل متوريور. Ako singira maklog yung orang alla secure upload ngarar. Aktik mo wais gidileng imorato ko kambesel di akmle kagrel ade di omondar ngi mo adro olbile di omondar ngi elang. Bay mambrang moklo. Ara adal kier ngarar. Akasara adal kier oriol adal ngarar. Timot maktimar adal kier akwami beto ngarar adal kier ngarar. Emilil tra adal morur tra bulu ngarar. Ako mula sigida aul maigal state government Como el gol va a ser total registered del bautel en Arda. ataw sen 2 ya adal ngarar adi 300. Oh, ma adal nga outside of tour. Tiga dictator lifestyle adal kier bulu. Dia kadil bulu ngarar dakto espera bulu ngarar del akadra ngarar. Dia ngarar long igar rokul bulan iwaise. 600 or registered voters are killing Adi 200. less than Mangabula bulu. Leng dia katartil madengel waseng tilo da subdra pipi usil waseng momada dengira illegal mor ngar long le tekera biun sumar kera ngar kapsang dia ka tartin madengel disel bonya to ko sen kyoto morgi apunta so ay gebe bi ra to ko gira del mal mongil mre le la kaya ore ora te ko ber bela urogis ngaka proud ado ore le ti agir sel lo to dia atir ado ore ado bela urogo wal involve ngi le ke kura bluris ya bulu wada mal beto el mcloud mede el dia ga ulda sura development legal bulu sira do bor tiale crisis tial housing crisis Dream team. Emet mo lang ngadi tali ram le accommodate tap to housing ya ures legal bulu wala dir ngara rose ngara dir ngara planning stage ya report na mo dia ga udo Akong kasi yung sigida ala ko da kargi krisay ekerdi deteriorate abluad el modi di bluad rangud di akong physically mo wadra que hay la solución. Vi con el presidente Mura, ayer faló ayer al datar nada Miguel o así. Como rulía sobre la era los meroreos, mawar el sistema. Ella monía de pelotamiento. Lela gambes aún más de algo que hay quien viaja y viaja de ingil, viaja. El ingil a mí le venga de ingil para ser algo. Viaja su sistema, viaja al sistema. di wila la may say hindi ko bugukti akam kerse me bulolo regala akam sen kerse sigida nga di wila omo bla kita free migrate Mga sa Malbor nga igigil. Yan adon nga mukil nga muy man adon nga mukil. la kami sa bulolo ngar dang lamo bra ka sen kyor ngit dang okli imol bulolo mgilak mo alu sen kyor akam sen adal dia ko dangel waseng ngaria ngel buigan ngar dele mlatial ng blado lel sincera ako mo manggil betiak na lo makanan mo rawa uro mangilwas siya sing ngil tiang ngari ngila daw ngil betiak bang meswa kam tiga niya so tila be klol dol
Anak na Ingate, ako na. I see. Amo, imulo rin itinay kita atau matang sa otot. I see. Di kita parang besok alpong Okay. eh. Ya. May siya higit, kita mal ko mal antay. Hmm. Makmal di mereka sulit teru lupa ke higit ya mo lubong al aktar program lagi mal mas makatete mal mereka suliw and have a happy weekend makuk next week. Kuman sulit.